Narabasogerie omwancho morigirire bagata seni kiandizi TV ni ndago sembelenga no gera tukobo kwego kiane meroberi ngatogana tukobo to kwarigirire kurwa kete go ikira chinga kibune chinga kicharagire chinsa isano na ibire cyono mubaso asentunde ndego ko warigirire nyara ko gusanga amona inchenga nyara ko bagwate ka asenchiro gwige kigima chinga kyabari kibai tuba mangana maye bagana tukobo kwebusura chinga ngo heri kwenekia urabanyara ko bakoyasangeria tuwa koletera na gusanga naye bunaribo elimo karibu sana tunyara ko gusanga munaye kurumo cyakano ngo ikera omwari ngure nanda yasige kagetari getambe rinde nyara ko bagingo komanya nganyara ko bagwateka. Mwancho morigere nyira biwa kwetera semitandao itono tore live anene kurwa sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital kwetera YouTube Ndizi TV News haba kwetera se website itu ya www.ndizitv.net abigali nyanchama nero kwene kiabu na chibichamo na mario kijago chira senchere boikerano literane kuru kwa Josephat Misingo ko waligania tunyara kwa batoko sanga munaye kurumo chakano ngoikera omwaelio amaya chinsa isano na ibera senchere bwengo mwancho morigere ga chakurwa se county ya Kisii sebono umurugi bwomokonyi bwomurayi bwense Gachagua oyokoro kwa Dorcas Gachagua nigo agendrete amonetaro yaye ya matuko abere himeye county ya Kisii asokwenekia uronyale ko baga gusyoria bene emeroberiyo eyerengete gusira abasaye abare abamura bunenchireye mo yoko basemya nabo igo ekurwa obasemya igoro yechinchera babone to ko bagwetanga botumeki bwa mariogo alia tancheiri gose yogo tindia se chinga ki echinigo Dorcas Gachagua kubwatana na manabara ibande bagendrete amo no moroberio bwa masabo yogendrete ase kanisa ya Church of God eyere asoba katikati bwa omochi obosongo kati ya baraya bwanyara ko bagwikirana ase masaba yo no mobunge bwe constituency ya Nyaribali Chache Zairi Chanda na bwigo movement rep bwe county ya Kisii nere Doris Donya Toto kati ya baraya bange abagendrete amo na masabo ayagendrete ko bakorekana ase kanisa ya Getembe Church of God ejero katikati w'umucyo bosongo. Simama mbele yako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ibariki nchi yetu. Mwenyezi Mungu bariki viongozi wetu. Mwenyezi Mungu bariki rais wetu. Naibu wa rais, mama wetu second lady. Tunaomba wachungaji wote wabariki. And now the second lady, how I pray God that you throw us down to be prayerful people. May we pray always. May we remember you always, God. As we are in the seat of today, Lord, you know what is happening, God. Bring the leaders together. Bring all the preachers together. May our country be blessed. May our Kisii county be blessed. Kisii tunashirikiana sana kati ya serikali, mambo ya maombi, viongozi wetu wa siasa, na kila mwezi, kila mwaka tunaenda kila sabato kufanya maombi ya amani kama kanisa la Kisii na kutembelea watu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaishi na amani. Ndio ombi letu kwamba Kisii County tuendelee kushirikiana hivyo. Tunashukuru kwa ajili ya wakati commissioner na wakati komanda wanashirikiana sisi sana karibu kuhakikisha kwamba Mungu anahubiriwa na mara nyingi wanashirikiana na kanisa. So niombe na basi sasa nimwalike Habariki baito bamangana maya Mildred Momanyi job mangino bagete kambi ase etaro eyo yaye Dorcas Gachagua chinga kibagenda takoba bakorotota na gutwariganiria orobotu rwa senchira yobo ikirano ime county ya Kisii boigo anene kurwa se bunge ya buma choge chache magega ya aborokiwa balia bakorete kirasi kia gatano na gatatu bagende tokoba bakwerikia na gosoa ase chisikuru che secondary bono nigo ere egesunte ekenene gochia se enka ya Pivon Anyona uyunya tokoba gakora amatemu aye amanene yo mwa kirasi kia gatano na gatatu makonya tokoba gweta kurwa se skuru yoboroso ya Riongo
riongera na konyora amagisi chimisato na 35 oyo ore anene oyo otabwati abaibuli baye goso ore entakana rituko ria rero niganyara koba gawikirana ase skuru eyo yoboro sasa nyata koba gakokorera amatemu na kuburia obokonyi bwabena nene kurwa sababu atani beskuru eyo nori obwate okuganio kuye herinda nyara koba gakwende kyonyara koba kwegenderia amone chisemi chiaye ni gobono Bivon anyona nyara koba konyara riru belio kumurangiria ochiase skuru yebamura ya St. Kizito Nyansiongo herinda nyara koba gakogenderia amone chisemi chiaye kurengana no mworokia omone beskuru eyo ya riongera niganyara koba gakuburia abarai nabo igobale bwate okuganio kuya banyara koba bagwesokia na komobwate sia Bivon anyona nyara koba wikirania ndoto yaye yechisemi echinga kibona abana bagenda tukoba bakwirana ase chiskuru chesecondary asiri tukuria rero nanyora omwana oyo omokoreta amatemu kuruga okorokwa Bivon anyona ogocha na atagete amanye na ngakenda mokonya ende skulu omwana oyo Bivon anyona tabwati baibuli abanyoreta magisi 335 akarangiri gochie skuru ya secondary ya St. Kizito Nyansiongo kuruerio nkagete na bagenda tabakore mirobiri okumurire skuru omwana achaga ma okongoro kiri ruboko mboli mwalimu ndero mambi ntakere ko report so nabwata na kumisana na natwaro mwichano because you know mwana utabwati baibuli nilifanya kutoka Riagungira Primary School na nilizoa alama 335 na niliitwa shule ya pili ya St. Kizito Nyansiongo kwetu ni Nyansara na nataka usaidizi, sina mtu wa kunishika mkono nisome. Sasa nataka kuenda shule nisome, nikimaliza shule nataka kuwa engineer. Nimekuja kwa shule yenye nilikuwa nasoma ili nione mwalimu mwenye alikuwa ananisaidia, mwalimu mkuu wa Riagungira Primary anisaidie kama naweza enda shule nisome shule ya upili. Asegona bonare kubori na abarai baitu jakero mu MCA mubungo ito honorable Alpha Miruka omo gavano ito Musikesi Mbarati na bande baratwara omoyo basiro omwana oyo gakiende skuru yakogera mambi atakere chiko ntore nogosemeria buna omwana oyo Bivon anyona oyo bwatokugania gwikirania ndoto yaye yechisemi na nyara kobaga gusirwa asenchire yo boikirano ngabarai nabo igo abasomalia abaya banyare ko bakobori gumo baso obono togoska motwe ni gobono oboteneri bwekiombe kya banyagitari KMPDU isi oburai bumunyakirgo Dr. David Chatela kenyara ko bage komerana ase omochie Eldoret me county ya Uasin Gishu ase kerengagyo komera abakori emeremo sabanyagitari kurwase county eyo eliokoro totanakorigere boya amoncherero yanyare ko bagago korerwa ekigan chakeria kyo bwene kya NHF kyo korengana na serikali bono kenya regerachi kwa bigonjoriwa na kurukwa chief was a social health insurance fund asekerenga kyo kwene kya buna obokoreri obuya anene asekeganje kyo bwanyare ko babogo ikera niwa korengana na atela nigo atabire ekyombe kerikeri tanga ni kya NHF osekeganje kyo nigo kyagendereta ko bage koena na anene obubwene nemeroberi obubwene bukya sabanyagitari asechinse mocho nsiengana bono yabairere barabokorigereria abanyara ko bakomanyanga maganikio arachiko bagwikiraniwa anana sense mo bobwenia ochiase abakori emeremo be sekta ya obochenu. Mkutano na madaktari kutoka kaunti ya Uasin Gishu, kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kutoka Moi Teaching and Referral Hospital na pia kutoka katika ile Moi University.
kwa sababu hawa madaktari wote wamekuwa wakipata bima ya NHIF ile comprehensive, na ukiangalia kulikuwa na ile kipengele cha e-transition ya SHIF ambayo ilikuwa nasema kuanzia wakati ambao walifanywa gazetting hakutakuwa na hiyo comprehensive package. Kwa hivyo tulikuwa tunaangalia ni hali ya madaktari au wafanyikazi wa afya au wafanyikazi wa umma itakuwa vipi baada ya koti kutoa ile order ambayo ilikuwa inasisitiza kutekelezwa kwa SHIF. Tukaona kuwa wengi wa madaktari kwa kweli watahangamika na itakuwa lazima watoe pesa katika mfuko wao. The out of pocket expenditure itaongezeka iwapo serikali haitawapatia ile tunaita comprehensive medical care. Na tutafika wakati ambao madaktari wenyewe hawatakuwa na uwezo wa kuafford ile services ambao wanapatiana. Na ni kwa sababu gani? Ukiangalia katika ile maktaba ambao tulichukua na serikali mnamo mwaka wa 2011 tulikubaliana kuwa ile medical allowance ya 5,000 ambao tunalipwa kila mwezi tuliachia serikali. Pia tulikuwa tunatoa ile 1,700 ya NHIF. Na tunaona wakati wa SHIF itakuwa 17,000. Kwa hivyo kila mwezi daktari atakuwa analipa 20,000 katika SHIF. Mwaka mmoja atakuwa analipa shilingi 200,000. Kwa hivyo inafaa wakuwe na ile health access bila kupatiwa Ime kaunti ya Garissa magega yogotua ukonge kwembura El Niño iyanyarete kobage kwirera sara enyinge gati yabo ogosarigwa kwa obomenyo kwa gati yabamenye kurwase kaunti eyo nabange boigo bakanyara ko bakonganyera gochiase kiskuru na kobeka chikambi aroro asekerenga yo kwenekya buna banyare ko bagwetingia na boigo kwerenda kebochenu bono nigo serikali iyanyarete kobage ko bwatuka notice gochia sabamenyabo banyara ko buna chikambi chiabo bene na koira na ase chinga chiabo rinde banyara ko bakogendera amono bugima bwabo bwa keralitu ko bono ne wiki ayamo yoke tigarete maiga ye notice eyogo ikirana ase abamenyi abo banyarete ko bago kuna no muchando yubwimbure El Niño banyara ko bakobolie serikali nyare ko bage kubamenta chinga kia sekerenga gyo kwero bere boikiranu rinde banyara ko bakwagacha chinyomba chiabo na boigo ochaka obugima bwabo boya bono anigo abamenyi abo boigo banyara ko bakubolia serikali kubwaterana amone byombe bitali bye serikali binyare ko bigweso kyasobwango elibinyare ko bikubasira ase chinchera aogati yabo ekubagachera chinyomba chiga kyono bagana to bakwyaligania elikoira na ase chinga chiabo chinga kibanyare to bakonganya korwase ayo kubatakana nembura El Niño. Sisi nyumba zetu ziliporomoka, hatuna manyumba za kuishi. Tumeketi hapa angalau tupate msaada na pesa ya kujenga nayo manyumba. Hatuna manyumba, ndio kitu kimetuketisha hapa mpaka wa leo. Tunashukuru kwa ile msaada tulipata leo. Tulipata chakula, brangeti, neti. Nimetoa shukrani kwa kutusaidia mkatuletea msaada, lakini tunaomba mtusaidie zaidi. Tuko na shida mingi, hatuna manyumba, makao yametuharibikia, bati, vitanda, kila kitu, manguo yote yameenda. Kwa hivyo tunaomba bado mtusaidie. Tuliambiwa hii mwezi wa Januari mwisho yake lazima watu wataramuke chini na waende sehemu ambao walikuwa wanaisha. Tatizo kubwa sasa hapa ni sehemu bado kuna unyevu na pia kuna matope nyingi, na sijui tutarudi kwa tunaweza kuishi njia gani. Lakini tatizo kubwa hapo sasa ni ile nyumba kuweza kuishi ndani. Na kama county government na wale wengine wanasikia, wale ambao wanaweza kutolea watupatie sisi mabati na vitu vingine ambao hii hema ni msaada wa muda. Sisi kama NGO na tuko na relationship sana nzuri na serikali, tutajaribu kadiri ya uwezo wetu tuzungumze na serikali kidogo, iwape nafasi, iwape muda wa Ime kaunti ya Lamu ni gobono abateneneri bebinyoro akurwase kaunti eyo bagendere ko bakonyora ogosemigwa nabo igomoroberio bukubasemya higoreye chinchira aho baranyare ko bakobeka iri banyare ko bagosegeta omorembe nabo igogotuguterare okwemurungania gati yabo gotuburania omorembe ase kaunti eyo ni gobono omoroberio rengete kwene kiabuna abateneri abo banyare ko bagotwara obumanyi nabo
kwena nobo seme guchiase abamenyi bebinyoro igoro yechinjera abo bone tokoba gutumia emitandao sechinjera chekerero asogo segeta omorembe no moroberi ho yogenda tokoba kwenekia buna oborendi nabo igo omorembe no boteru bwanyara ko bugutingiwa ase county eyo ya Lamu. The trust between the community and the youth and the stakeholders pia irudishwe, watu waletwe pamoja, understand kukuwe na mechanism ya kutokuwa na intimidation, so that the youth won't be intimidated going to the state, na watu ambao ni criminals pia won't take advantage of the communication breakdown ama communication gap ambayo inaweza kuwa between the community, the youth and the stakeholders. Naongea na wanasiasa na kutoa mwito ya kwamba waongee amani, waunganishe jamii baada ya kuchochea na kutenganisha jamii. Serikali ihakikisha kwamba kama kunapatikana mtu mwenye uchochezi, mwenye maneno ambao aidha kunakuwa na vyombo vya habari hata vimemrekodi, hizo zinaweza kuwa ni ushahidi tosha, aliongea mahali fulani, aliongea hivi na hivi, hata sema nimekuwa misquoted. Kwanza tunataka tuingie kwamba vitengo vyote wa usalama waone kwamba watu wote ni raia na wana haki sawa. Tutaka tuondoshe hiyo kwanza, because we don't have and we cannot ignore any information. Any rumors is important. Asengana erengete chisemi me county ya Kilifi ni gobono omubaro bwa bana chiribubere na jimisano bakagera gochikoba bagusirwa amo na ekegancha keria kya NGCDF buna chibasari libanyara kwa kwegendelia se chisemi chabo cha kiralitokorwa se ebunge ya Malindi me county ya Kilifi gago kwa nigo omobunge oyuboigo anyale ko bagago segetabo ibo libanyara ko bagweso kya sobonge libanyara ko bagokonya ka amonomoro beli ya sebo iganyara ko bagakurwa ekurate ntindi gochigatia baiboli abagana to ko bagacha bana babo chinga kya bana bagana to ko bakwirana ase chiskuru na kogendera amone chisemi chabo. Sikitisha sana, na najua sisi kama watu wa Kilifi County kila mtu amejaribu kwa upande wake. Gavana juzi tumeona ameweza kuchukua kufadhili wanafunzi karibu 1900, na mimi Mwenyezi Mungu akitujalia by next week kama next week but one, cheki za basari pia zitakuwa ziko tayari, na we are approximating kama kawaida yetu wa target yetu wa haishuki less than 2500 students wenye ambao huwa tunaweza kuwasaidia ama kuwapatia ufadhili kwa kupitia NGCDF. Nimeng'ang'ana mpaka nikapata hiyo pesa kumpeleka shule, ndo anaenda shule sahihi hajaripoti. Nashindwa ni ile pesa ya kuaje ripoti Mwanchomo ligerelia yangati ya mange tokene tokapata kubwatira kurwa semesa ya ito ya maya omubaso obono toskare togendare tokwaligare tubigemero belio emenge kweneke ngayo manyane kwanyana ko kwemanya gwesemya na boigo kwego kya chinsa emerongo ebere na inye matuka 5 na bere ye wiki imeyandizi TV merobeli ya ito botambo mwanchomo ligerelia naboko yebwate kwetera semitanda yite ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo yegwetera YouTube Ndizi TV News na kwetera se website www.ndizitv.net Bigali yanchama nere oenekia buna chibi chama lyo chago chira senchira yobo ikiranu nyoranga chinsa ikomi ngomera na mole nere valini osero aso komanyia aya munayanda mange togenda tokabato kubwatiria kurwa SMS ito ya mayelitera negoro kwa Josephat Amisi na kuganira obuligelio bya bwemero bili Ndizi TV.